Ora con lo spapio di tradizione di fin di aia, nos vai hopi aia atrás in tempo di costumbre di nos grandi nan. Considerando che il sentimento di luz na casa e stabilimento del fin di aia è una tradizione, na Aruba, per ultimo aia un gruppo di vicini a ser cabeça para decorar un cero que segun aia e década passa, e luz dan a queda vira mais e mais. Atrás a casita nan, e inteiro ciudad riba é cero, que tur aia ta quita alguma figura e traja outro. Cu hopi animo e sostén di differenti sponsor, luz dan di casita di cero preto, appone tanto famiglia come visitante nan queiro e admira e creatividad quando nasce, chiquito e a cresce vira un die barrio nan mas visita de temporada di fin di año. Tur año tiene un toque especial, creatividad sin límite. Queiro momento rons pa mira luz tan bonita e ambiente di fin di año, tan relajante e nos ta apreciar e admirar tur grupo que te ayuda a decorar en casa y barrio más bonita. Familia y amigos, chiquito y grande, también juntos y disfrutar de temporada que no está mucho largo, pero sí te crea recuerdo que por papi dice que varias generaciones ahora y después. Abo, a comienza a decorar acaba.